Hello, agus fáilte hiic Na Seansálaithe, mas maidh seansa ghlaciad Na Seansálaithe is mise Hugh go cheara agus tá cho high definition na seachtain seo ach cén foiimh, well, tá actually is studio Radio Rira. He's in seo ach ní imála clia. We broke out of the pale. Tá muidir sa fear cabajal don gaelic darla daoine as galibh. Tá muidir galibh ach tá súga mór go muid actually able to cheile ecal uro éigen agus ní tarint ar Zoom ach mar scrat man seo le muid cólacha le muid carde dúspáir man seo le Áine uir. Áine, cimar tú? Well, tá hallú James is mahéanais Mahéans James an argóní gar na galibh, so tá iontas as go muid a tafad phodchraoladh in gáliú jeru. I know, tá oglarm. I feel like I'm going to get shivved mariala in the fockley or fod at the ratchet and fui galibh, just like they're shiv. I mean, Neil to a limna. This is true. Niamar gaelic anish. Can't fui gaelic anish. Tá man seo fásta le James a Fáilte. James, bhí this agus Áine gaelic anish. And sin yeah. Sínam goil éiad Hugh, to be honest. Yeah, like bhí sé actually caithfid digs an gotí suascas in the keys ach. Bra sása tú hí seo tal na gaiile faoi dhéine. Héis was had kind of bhí rá faoi dúnaáil an fear bhilta agus. Mu gur harnessing níos agus an experience seo thuas go mí chuna beo a dúnaáil chunaí áma cín san gáile. So Béú fáil cúpla éici teá gáile, so bé an experience sin ná. Sin in foiag gur bé galibh an príomh capital na gaelic mar gealgúil ahaming is dún an álan seo. Dinge nachhfuil is dún an áil though, because ní úirtmuid the red tugan muid like teaser book get twos, but we have there's a wolf among us. There is the invader is the year in phodchraoladh. Marial ar an foiith is fucking crackalche. But tá muid seo le Barry Ó Siochrú. Barry, could you tattoo? Agam Áine here, could you ever teaser, I hardly know her. It's Misha and teaser and no Barry Ó Siochrú. Now, I'm never going to raw. No disclaimer, do we're going mar sin. Okay. Disclaimer, I hardly know her. So it's Misha and disclaimer no mar. Misha Harver Meshka. Just le raw. So we Misha McHugh, our people car na galava nov. We make craic na number nov. We make some blue note and so nalav maha. Aithne again sponsored. Sponsored, yeah, not sponsored. Let a hold to our sponsor do as blue note. Obviously, my Hugh, he's going in ATM con chipper alt. Chipper, I hardly know her. I swear to God. We make siúil híos go an ATM chun agadál agus bhí mé hiúil in my bhealach arás agus deithne seachtaí chipper éigent ní mé dulgaí an chipper seo agus tháinig mé ceann mhór Hughach go le cara agus bhí mis like oh my yeah cad some fucktá Hughach go le cara déanamh an só in ngálamh as cumis timpeall agus dúir one fan of our phodchraoladh. Okay, did a mission. So we met on our mesca on shin, and then Coomer Shakti pub egg tella or well hashtag sponsored. Yeah, failing nation or all. Gurmaha before and well us done sponsorship shot. Agus we make shooter shock we punta one again. Agus we married all Huas. Near Coomer Huas and then we punta Ella again. So homie touring disclaimer show. Mar homie mesca. Which you can't know mar It's mission Barry Ó Siochrú. And what this fire going for Shaw is good. Tagging and phodchraoladh or getting leaflog or margin or an So close and Chakasla go Virginia like alta like a shock the flog or margin. So I'm saying much. August beg me foster mesca. I go down shin cabe law hagen show mark beg me foster mesca. Nollaig honna. Siran and Nollaig. Marius Carthage, but the machisa got if I for this part I'm just in studio all war nua of a fancy agus I'd be my rare lots of fast to go which I cost like unicorn sighting Misha James agus Áine fecal a shammer le chelle agus vita Barry is a day one fan shin rud ela fasta I think if I shall make a wish slugging in this Sean make a wish dumps out how make host does them and he credit go to Áine with Verkela can Misha her conspiracy theory of the album agus just like rud like TG Carreg raw be very covered like Hela but actually we should be covered like Hela so yeah Áine has spoiled him glare like if you were kind of raw door to a shin you're like conspiracy ní lethna go mar hí
4-0 go Barry. Tá chun counter dhéanú na sí rih dear an episode le feicáil céhhéad hers I hardly know hers a Barry chu dhéanú. A bhí sé actually chógraver dó sa chipper chumisteach gar food man you're in ding around fós. And then just the chasan two ranks in Funyog. Look at Barry, Tiva Mugam Funyog, just a point on her. A veil isclays. He was like, oh, my year. The Barry is you could think Mugam Funyog. Calm was always at a pod, so. The shot, Ian. It was paparazzi, you know, it's our land. For God's sake. So Barry, tá ná búte lein tá ehas an sa spéir. Cada bhfuil tusa chuna dhéanú don nála, an bhfuil chun fána an gáilú, bhfuil go ráisís go cirí go bhfuil dhéanú. Tá mé dolarráistí an cathair is deise in Éireann. Tralee. An cathair is deise. Is féile mé sin rá. Ní cathair í go fóil. Ach beg sin a cathair go luas. So ha mis sé dolarráistí cirí agus tá Instagram nua tosathe gom Instagram. Le haig an ócáid seo mis sé dolarráistí cirí. So an animatá an Instagram seo ná Laugh Tralee. Agus an cúscúil sé tosa gom ná mar bemid déanamh an gáthithe torna déag de Nollaig. So thosa mé an Instagram seo the 12 pub immersive experience do Tralee. So hosa mé an Instagram seo is féidir bhéil an úntanis so Laugh Tralee an tanamatáir agus dúir Carlam becertum an anam Laugh Tralee a tuairtéir agus bhí sin anam bháil ach bhí sé roihénach. So am mé dolarráis an Áine le haig Laugh Tralee agus ba mé an gá hithe torna déag de Nollaig nar há mé Tralee. Bé bháile de Nollaig mar freisin thoma haidach ina coní ann sin táchtach comá nach ghfuil. So bé mé bháile an sin. Stoilm, yeah. A Barry, cael tú má rud amháin instáta. Cad? Tralee ní leathna go murthaí. 5-1. 5-1. Tá was an actual hit. Tralee ní leathna go murthaí. Ja, sin anha. So be mé do rasca Tralee ní leathna go murthaí agus be mé bháile bhí an craiúladh de Nollaig I céiliúra an gá hithe torna déag de Nollaig. Ní dónam go léon rud eile torlú, seachas Nollaig. I feel like Nollaig fairly power. Yeah, so you know, a little bit because Nollaig is that like tá Nollaig in overhyped. Just between 23rd, 24th that in the 12 pubs, you know. Sorry, near hate maker of James politically correct. Yeah, Mahu on holidays. Need the Christmas at all. Ní an Christmas at all. No, it's not holidays. Quiz moist at town. Lianna is not politically correct, so. Tá James Gary an the Polish or an Ishkan Will. sé an tafadí seo ó Na Seansálaithe is what's going to be his campaign. An Tara James a Fáilte. Sin an CV an ish deisithe I go James. So beg sé bór. I am politically correct. Agus sin an rud is mó a bheith guess. Béis I am politically correct. Agus go bun Jerry shot. Don't Google me. Hey, hold my inspiration. So what's grog yelling? Of course, yeah. I tú go mór leis an Nollaig chun freigar a thuirtar de ceist a mé bháile don Nollaig agus tú go mór leis. Call me what you want, baby. Baby, ní leathna go mar. Oh, for God's sake. sé hín. Barry, caiime a réile. Cai se go is cin daoine is fian bhfuil aithnig go síl na gaile, cos ahanana le uair a bhfuil lá. Sin téirm mór, but I think it's Yeah, I know exactly. And Jim was scéalann sin den céidir go mé le Barry sa bhíorthaíl. Sílam gur bit an céidir go muid le chéile. Bhfuil me leis ag féil na gealaí. Dar nói. As bhí anna na chur pobl sa chunáirde. As chuimisáil as bhí Barry ina sí ar chaithir campála. Yeah. As bhí sé meis go hana hin. Seo dhíine ag what a héanaan dóchlognar bhí muid a lig landal. Bhí Barry is síchan ag gáil cúpla canna go thomláin óilta. Like is ar an mus lumsa go rachar lumsa. Bhí mé mus agus thosa mé an deirdín mar ó bhí mar meis go an deirdín. But gur mágad, bhí mé an mus leachta a Hugh agus bhí mé meisca ar an sorry, bhí carolum.
I tógáil an pobl domsa. So gur mí maith go a uirthi agus féidir an leir sin uirthi tamlí an bitach sin. So bhí mar meiscáin agus cad faoi, bhí mar meiscáin. Bhí mé tá sexual mar chuir tú humor maithirm bhí se cógranar eáil. As do bhíní nachhaí tú ag féilrachar an instóibh faoin get up sin a bhíart ó thioppa faoi lei in éan. Agus níla míad sponsored, so little letter hold for sponsorship too, and I'm Aaron Chantalha or my good. Aldi bhí an go Aldi ní le. Shimmer mar bio new. I was gonna say. Yeah, so Aaron Enoch near a mesh is rewire and Enoch's to Bronum fishing on. Yeah, Bime Mehi a feshes who falls up to Bronum fishing. No, Aaron Sarin v feshes umlan. Bor go bun ó chahagam I little. Agus nílan a riach Fáilte agam. Agus bhain mé trí las a riachtál. Hiú mé rifas cuhu. Agus an sin for me like lawn like tags I rod Instagram. They're like, do you like little question mark? And I'm just like, yeah, it's fucking bralum little. Agus níor for me a riachtó sin chuma. But yeah, bhí little bor go bun. So níor fábhrítí ó chahagam ó little mar níl sin a cá go fólín. Ach bhí stocky broga. Bhí Bristí ó chahagam ó little. Bhí fleecedenta gum ó so it seems hashtag sponsored is féile me sin Barry Cormac. An urgent false advertisement to Tardin show up. I was going to say either Barry is I think it is several adding you know Gaelga helps, you know what I mean. So we T-lane a little of half gum agus we bucket hat little of half gum. What's that kid here at chuig sin na night out off like little versus Greg's? The Greg's kiss Hugh. Yeah. You're not going to read. It's inspired vi tusse duse lahai EP. Yeah. Golanish ach is bralam gur Louis tú sin a Hugh mar vi miscom reg na rod or tussa on ya. Sorry, show like interlude untop okay like Braham Gulme mar stora hora chlor radio rira nu regan ach doors onion shim fui little agus fui Greg's. So Thomas Trace bu le Hugh couplor agus an Cador a Vulme le Hugh agus do remember Kane live Stoka to my big fan mar bralame show who are you and what are you doing in my house? Who are you? Conna school ahna good or my water like should catch from Eric. And first, you're laughing Mari off from behind, you know. Agus dirty grinder. I hardly know her. For on just standing up. Shado. Mahu grinder. I hardly know her. Mahu Anya. Near Honey message such a ganshin. Honey Hugh such an Arthur Mio in Kersha shin hugam a voice note. Agus we must not he guy Virum Akor Sunny on her ganshin. So a fos backdoor. Back on the board, baby. Sorry. Shade tree. Sorry, I gather will to love. Sorry. Shouldn't doubt that. Oh, I shouldn't done her mossy V in it. Grinder. I already know her. Yeah, I shouldn't care her. Ach, Vulme, not on Cador Vulme. Ni Queen, no, Vulme let her zoomed on Cador. Like Rodrigo from Gaeli and saw in Olive. But in Darrow or Vulme lat was. Well, no, ni actually Queen, ni can't mention her all, but EP. Right, yeah. Oh, so yes. Actually, ni me actually can kind of Hugh and okay, yeah. I'll look in the corner. Maar how me actually begon in cross the face up. Maar rinne Hugh Rodrigan fum. Agus vi tu sound actually come up a Hamish. Ach vul me le Hugh agus vi on Greg's fit o chahavige. Vi Anna iha gwyn chumar gadi pobl egan fi se stalapostí. Oh yeah. Vi Anna crack gwyn den lauder. Gion vul me le James agus le Hugh. During scale to Eagrán cuú agus tí Eagrán bhí anna crack gwyn and I've been shocked in the EU conic by alt. Ro tusa mar chuid den alt seo. Yeah. So lé mis an tal seo, bhí me Lord le James rare as there me seo cean na halt is fear gur scríú Hugh riú. Bhí Hugh a pógu cálín gro drogi glachta ici as bhí aglar go back microdosing gente ge. Agus is mission Colleen. No, tosam exactly. Cén scéal scríb Hugh fao. Agus tí mo go the porta potties. Druggy ní lethna go mar. Druggy? Porta potty? Ní lethna go mar.
So Neil Fownerum Neil Fownerum an si a luam ar ní dul an bhfuil cad agam béidir. Fantastic thing you can actually make Yeah, Joe.ie. Ní lá go mar hí. So bhí an rud an scríte ar si bhéigand faoi an deire seachtainna a bhí ag an lad só imime hí an acalum. Agus bhí sé scríomh faoi gacúir agus an céimhar a dúir sé faoin Áine, bhí sé cathmh cló Greg's, agus bhí sé géirí cholín ag an a fóga, and I was like, is cuilam seo go ma? Is cuilam Hugh glúlam gur sé irí cholín a fóga? And I was like, oh wow, ma hu a Hugh fóg tú cholín sin. And then didn't sé scéal faoi like rud éigen bhí tú ag cathmh like kind of gléan tú ar like poncho. Poncho. Oh yeah. I hardly know yo. Sorry, that was the cause. Sorry, but I'm here again. But Ní bhaint tú pointe don cean sin. Yeah. That might be Angle actually. Yeah. Yeah, lúide cean óháin sin. Tú ráise go sé. But yeah, an scéil sin, I was like, I need him sin, but then the law dar gion. Fecum scéil gur bhúil sé le lad as Kiri. And I was like, oh, Tuan, agam ser gur lad as Kiri. And he was like, didn't sé scéilum. Nachgur éis dulgadí an leras le cúpla lá nuas. And I was like, oh, níam sin. You're a misitaréis dulgadí an leras le cúpla lá. Agus an sin, duna sé scéal, bhí búla leis an lad sin níos déanaí sa lá. Agus dúirt sé, chuig sé gan an leras, agus bhí sé cóú fásach sin, gur cá sé amach. Spoiler alert, Misha bhí. Agus níor cred mé go raibh Hugh baci le cara as ran a ferrasta tar éis scríomh bhí Barry Ó Siochrú as Tralee. Ach yeah, chuirda, the Misha bhí ann. Spoiler, I hardly know her. No, bhí sé sin do chreidtadóm. Is sin chéadú ceart, like chonig my Barry ag féil na galí ach níorm sé, bhím sé hardly ag féil na galí. So You made a county championship in the first. Yeah. Is that wrong? Nar ví tú ann. Oh, V2 you ach sin, so bhfuil me le Barry ceart ag EP agus is seo an scéal and like if form mar intro, it seems like man talú sé corp Barry. What a first impression. So we're caiiteach on bolú. Níl fan rá an leabhar gur amachgus. Okay, so I mean hooking up. confirmed. So the an alchin near Luma anim ain than it. So you could have just lived your whole life with that secret. Yeah, but tá tú ní an níos más de sin. Yeah, and I'll do it a fucking game. I'm sitting with Mark at the top down to come. But like nor bhí me actually weak because an sinnig go down Cana. Rinna Hugh running in like group of Dorvanum Gael Gorey. Yeah. Gael Gorey. Harley. Oh shit. It's Gael Gairy. It's Gael Gairy. Yes. Gael Fuck imagine sus. Gary. Gairy. Yeah, Garmahigan. So rinne me an rud sin ag Gael Gary. Yeah. Agus dúir tú an rud céine ann agus bhí me se mortified. Dúir tú sin beor an stáit Dúir tú Hugh. rud fi Greg's agus an í a Hannah greibh tutrééis na rudí seo dhéanamh. Like Caiitas bheith cuairma carta duna cos le hiúma go le gara. Má You ein never se scéal know. mai asad. Buní siúsad as ar fe Jevlín in yes. Rock me go Gael Gary Laugh Tralee inis agus feice me an rud céine. Hois go bhí Gael Gairy. Gary siúla Laugh Tralee gá cheachtalhéad agus níor chuí mé mar jaall ar go meach Hugh ag rá na scéalta fuam. Sin an tain cúis nar chuí mé. Agus tá brona gan sorry, how much read your Michigan out? I thought you were realize you were really emotional. Yeah, bhí me chun rá tá bronaram ón pio mar chu. Níor mé an mar jaall Hugh. Yeah. So let a hull. No fight Hugh má go I'm cancelled though. A cheapin go Barry go is duine u a dhéananas mus comportach the whole other. So sinna fá bhí Hugh like in an scéal sin á wetse agus a cinnte scéal faoin cairn sin na chuit. Agus imime sé fear ceisna person na chuit sin like. Yeah, ná bí a comport a carm. I think also James near scoot is a alt fwy na skelty sin in EA. So I think well, bhí me sin like rá Barry slide mar
James Conjo bhfuil tá ar ce Féar sin. Féar chutá denteigh James an sin. Tá an rud céine denteige sort sliding in clíráí eile. Mar thoisige go bhfuil scéal gum faoi James. So he's ag rá, you know what, Derek Misha, bhí mis anna compórach in aca le Barry. So Derek Misha an scéal seo an scéal nín chuig Barry an scéal sin, but sin go bra James, ná bí bhra. But a chuirda, no, bí anna compórach. Tá mis Hugh. I know. Tá mis ag brath nua stachtaí de Hugh lenis, okay? Just chun sort picture a crothú den Loch na Héirsóirí a há géisteach Hugh, credit on it. Carmichael. Oh, tan winke arm. My hey, Áine. No. And bhí na lads crustan a bhór sheets and winke. Yeah, but On back this show. in fairness, Eagrán are fairly Catholic though, so Oh, near few sweet version. yeah. Should have Say their Madam said names. Changa. I know. No, Barry. Not a fucking chance. No, but a corda. It's fail of ein inch dumb. Agus ní dhearthaigh misha an phodchraoladh seo. Riamh ein anam. Agus is féad libh seo corda ein scéile instant fuam. Ní churann téisteach arm. Ach. Bígí cormac. Watch your backs. More goil. I mean, this is to hain murder, but you could have lived your whole life anonymously. Because you was again doing your bit as in Lachins and Alchin. You hate something as massive though. Any publicity is good publicity. You hate something as massive though. Publicity. Publicity. Níl Áine go Murray. In fairness, Shadry. Neil Burla Moihig Barry. Come on. Ní héis ní chead teanga. Well, in fairness, no, honey, Barry is just an arching young. Brother Moyanzi, my brother Kusla Vagina. Agus dúirteanm wat má cuatú an clitoris an nacht. Just cuimre ar a cheán. Do you know what? I can't tell. Maybe she shift her back and used to front door, but just Kim is cooking Barry. Agus, yeah, right there. Yeah, right there, Barry. Right there. Corda. Máise áise bhígéirí an clitoris a eiscin. Is féad libh Na Seansálaithe leanúnta ar Instagram. Agus bheith Caiimid picture glacu de Ganzi Barry. Agus clitoris again. Agus so that made it us amta faoim rám. A dús me sé gofuil clitoris in that céanna bhfuil Barry as chun é hírí. He saw us the keys and then cheart the Barry man meag go se hú snort. Wa se áigen éidir ar ma agus dún But hold on a second. Sheelam na list of gods of friga when like No, I think mana. Like is good sure our a Jenny Earth and hold on a second. Commission chun takia course that James and Sean ish because I think Rosh like so airing more ban online. Yeah, should I be and Roisin do. Whereas and ban and Roisin do is an Aaron is another ban. So I think with this so airing more ban. Oh, sure, go homeland, yeah. But the It's Banny, Kincha. It's Banny Aaron. Me fair. No, sorry. But tagging she, but this is a capu goal airing more vagin more. I should have flagged with the So an rudachom mishe kappa. No. Like is a good goal desporty gentic Barry. A hard goal. I hear like a Waltorius a Laugh Tralee. A green use. It's a brasserie, not in German the brasserie. So mohon mission vagin. So mohon ship now. Barry Ó Vagin. Barry and vagin. Ó Vagin go hiche. And podcast tour. Vagin go hiche. Ní an Murray. And podcast tour. Ag chat go. Radio Rira. Biggie get shot. I'm at Bugnaker co-score in a shit. Bugnack. Oh my god. So sorry. It's Vagini Barry. Sorry, let's go back to Rud Tawakti. Let's get stuff there in it. Yeah. That's the mug. Ah, then the curly killer. Okay. On tenor of me kind of raw. Má lean sibh an Seansálaithe ar Instagram. Yeah. Cad é an at Na Seansálaithe. Na Seansálaithe. Dúir mi se an Seansálaithe. Yeah. Mar is tú sun bugad an so Na Seansálaithe. Na Seansálaithe. Ní Seansálaithe. Ní na go marthaí. Okay, so feiceadh sibh Maganzi agus feiceadh sibh go bhfuil an labia ar Maganzi agus go bhfuil an sort leor an vagin ar Maganzi agus feiceadh sibh go bhfuil sort barna an sin agus mar a thomis ag rá thomis a sort ó chuig sa Ganzi agus is mission clitoris. Sorry, can I tell a mail to Saganzi though? Kiri, ní lena go marthaí.
So feichisib sa gansaí go bhfuil mise ó chuig sa gansaí. Sorry, bhfuil méid sorry. What? Ó bhfuil méid tuairt like sex ed ar an phodchraoladh song. Well, ní smóna form with your skull rio, so yeah, no you know, Barry. my who a wuncher No, Siochrú. no, the cash dogs in it, and I think we need to get the full honest. Barry, and méid is mo sunri agus is féidir lá dhéanú. Please víni cadé gnéis dúine. Because Nella see couple of story, so please, Jenny. So No, turn loud like took chat shot lumsum. So há gá legan ann. Okay, dead lag. Okay, cool. So há legan amháin nar há aithne ag duine ar duine agus ní mé chun feargus mnárá mar níl sin ceart nar há aithne ag duine amháin agus duine eile a chá ar a chéile mar dhéann siad ná bíon cadrih a cháil lena chéile. Yeah. Gus mar dhéann siad ná brahan siad go bhfuil si díirí suirt cadrih níos ládra a chrathú lena chéile. Bang bang. Bang. Agus an sin bhar dhéann siad ná béidir go rock siad sa labba lena chéile agus an bhar dhéann siad ná búla Cigar. God. James I labi Áine I gurtas na sauna. No. Ahan ihe. Not Ahan. Nar gúil tú seo. Coola mé. Glap Éisiam James lena Malabi. Ahni go Danny Masha go chomra. James Malabi. Agus, you know, ní hégro 75% go Ní hégro sé le Shane as ní hégro éidir. Cé Shane. Shane, I hardly know her. Sorry, so yeah, the you like is that gadrib like hella? Yeah, gamal leisceil. Tá bronam gur chuir tú seachar sin ar héimeis. Ach nar há siad le chéile, sean san go dugigh siad tilla. Oh yeah. Sin an rud is táchtaí. No, go dugann siad cad. Yeah. Consent. Blood. Your James Reed microphone. James Camp Michigan tus a PC. No bachla sin. Tugann siad cead. Consent. Siad cead. Agus an sin seansáin go múlthaigh siad craic. Yeah, okay. Go múlthaigh siad. Sin man terma is fearlum. Just whacking Is síl na gailge, ná Yeah. búla crackin. Yeah. Tá sé ínta. It's just terma có láidir agus có Sin rud nádar tá- agus sin go rud tá horgána power. hé, you know? Yeah. Dinne salsa Connemara. So Mariaran an seanachil. Seansáin go múlthaigh siad craic nu. Gannhéann siad salsa Connemara. Agus an sin. Derrig an bertacha. Aber lo mé? Yeah. Oh. Whoa, tá James a gurí búla crackan lum. An sin, déanaan si cabbé rud atá uhu, but a Hugh an rud atá dí a homid a géirí rá. Agus an rud a homid galéir díirí rá. Tá sé suas cúhu. Ach an rud is táchtaí. Ná gnéaran an bertacha. Yeah. Gur maithagad, búla boss. Bulu Kraken. Tá your father. de mis agus James ag búla crackan. Tá your father Bulu Kraken is the Sean. Sorry, hold on. Sorry, hold on. There's two. Wait, I'm not letting this go because we punch a wine in Shaw. There's Barry Guru. Yes, size Cadravon. Yes, you mean Jack John. I think we kill that now. No, Dini. Gomorran rá agus I gurí leanú a chu. yeah, agus tá sé post agus tá sé Catholic cos le chain Áine. Agus is Gary and Ced Lunella Criú. Agus is slint an fear chaneal agus Gan Coiscíní an dóigur chroí. Barry. Tismarí Barry é. Scéile chuirda. So, nuair a bhí mis féidir. Inis na history go dé a fight agad a dahar den Nollaig. Oh yeah, Kaitu Rakin. Marolalas chuirda níl áine just a chur an ceis seo mar ceis randomach No, mar bhí mar caint faoi beidir céad pianta ribh seo. So, ceannig mise do miad an Coiscíní. Yeah, more scar. Níor cheanní tú. Fuair 200 Coiscíní. siar an asca híal me. Oh, yeah, no. Cheapskate. A iad ceannig mise é seo. Oh yeah, sorry. Coiscíní? Níl Áine go mar. So, oh, sorry, enough. We were A like, dúirt ar Barry. Oh.
I think about an agam is Donny on the Béirnééis a threis ra bhil se ceir seo chuir an air. Ja ra bí agin de bronar Tá bronar radio mé ra. I bet you lá Nollaig agus bí mis le dad Nollaig chuna. Jé lá rihan Nollaig be seo Na Seansálaithe. Barry, dús man le gonneach mar seach straight no kissing. You're the captain scale rá. No, James, straight and no condoms. Sína go láim an phodchraoladh agin. Coiscíní ní lena go mar Copyright me se. So thomas se 8 mbliain níos óige nó mar céad grathar eile. So thomas se faigheann, thomas céad grathar eile fethe Né. Agam. Tá fáilte. Trocha. Agus bhí me caint le mo hismóirí dhearan Nollaig éigent. Agus dúir mé lotha bhí me like a gcónaí bhí me like bhí me sin timpiste. Agus bhí me just ag spog as tú mar hiag mé gur timpiste bhí anam. Agus le linn COVID bhí me ghlach go fí seán éigent. Sorry, homie can burp. Start leor. Agus dúirt méid le mo iad fí seán bhí me like bhí mission mo himpiste. Agus mar dúirt mé iad ná ní raibh tú de himpiste. So me like, oh dad, wow. Gur míle mágat. Agus an rud dúir tesin ní raibh tú de himpiste. Just níor méid súil so just níor chum é Coiscíní. But Shaw rud though. Is timpiste sin then? Yeah. Sin an timpiste smó sílam sa síl. Come leis cé láin, ja. But he was like, Ní ra mis sem a fucking impiste. Ní himpiste Barry. Tá much ansast to go Barry lane. Sorry, I just can't cop with this a fee. Sin That's a go hope, Barry. Yeah, bhú mé purity like gáithach nó hin. Ach yeah, an rud is smó ná bhí mé am himpiste ach just ní ra me dad ag súlam. Ceap sé ná meach má níach mo bhámarrá an duine is ála a héal chuil just brath go sé slach ó bhámarrá. Yeah, bhí sé bang a dóthir like. I mean, literally ní hoca leis a bheith in ábhar le thing eile. Tá Barry chun dul bhaileanis go Tralee go libh Laugh Tralee den Nollaig as bei se a driblód óluair soáile. Ní bheith si de gaiirín recinn si tú chat bei si ar mirala. And I do it again. Imagine where Barry will have the greatest fear. That's the answer. Could you leave hugger imagine you're in Áine and they're tagged in phodchraoladh Shaw. Fear? I hardly know her. Well, caiim ra ghfuil tá couple duna iontas asta ghfuil Barry go bhar an phodchraoladh. Oh, whoa. Tá scur an airde gom ar scéalt sogan. Agus tá banister sogan ag radio rira in é freigra chur thugan as a ra an crossover a bhí úin ar fad. Agus aberléhí tá an a bhrónorin. Yeah, sílan si go méid si iontas asta leis an Eagrán seo. Tá Barry rá like go timpiste bhí an like. So see if we all heard like who isn't like besides Could you cut a rago? Tani smó Coiscíní hart na bhí nar bhí. No, but mar bhí tismorí soganne. plan like gasser this like you know. But is it? Ach nar bhí ar tismorí og. Bhíor hu dosú ag dúsgurt le Coiscíní ail. Yeah. Ní ró si dlach an seo. Like we love real fado. What do ran all fear grass at the only so? Need grass at the Oh, sorry. Sin ceist. Speak for yourself, Scrooge. I'm Gerhan gur phodchraoladh leor sin. You're a mean one. Unwill fear grá ann. Sin phodchraoladh. Oh my god. Mar há túr mí go James sorry. Cadí the hermsa and will fear well móthormatá ann agus anna happen mar ní list gom cé go fada sa hásta phodchraoladh seo agus cé go fada tá fáca, but anna happig chusan gurbh James an rá uaháin. Agus hir heol sé a háiscom is cuiine an céad phodchraoladh bhí ann. An céad phodchraoladh bhí si bhí cain faoi ag sláánáil a seachtainí na DMs. Cuim sin count in a céad phodchraoladh bhí ann. Cuiine nóir bhí mé éis leis bhí carlamsa ag rálamsa gur bhan lad so as Connemara ag seo na text cúi. As chuinear bhí me géiste leis an phodchraoladh. Níor bheithna go ag ar James ag an am.
Tá James Bader James Frost féin Imhe agus cuiam bhí agus ag an nám le ceap si gurh aithne go mar goirí níor a bheithna go mar James ag an nám ach runna mé seic ar Instagram an flaharach nó céine mar ar an Hugh flaharta agus flahartach Tá CH ag dearú Dúirn ná bhfuil duine bí ábalta James a aimimsú ar na manthóiste mar Dúirn Hugh gcóí flaharta ar Instagram flaharta ar Twitter as flaharta ar TikTok So sin red flag i bhar a héan so dúirt an chalíonn seo lom go raibh duine plaguingí ar Tinder Plaguing Tinder I hardly know her No, ha mé maga. Just dúir sí lom greibh fear sa taréis in Tinder DM. Ní me cinint cén mánaí seo an seo nó G. Níl mé rá a hanama ach go bhí mar seo ban an litir. An seo ban an litir. Ní hé nó hé sure Harby nó Sean Colleen a bhí mar caiin fao smoking ó tá go mí tá go bí ban litir bhí fashion no seo ban na DMs ó tá go manis listen Áine tá dingin podcast seo le blian in us blian Tá nuir sin rá ná má chuin na súsló le sin rá bhí James Har an amsin no dúir tú a bhí aige ní gro si aige bhí sé géirí That's what you think. Anyway, sorry. I made Jenna on scale so dramaticule. My whole made dramaticule. Just disclaimer. Ní bheith is gom sin Barry a chuirbh. Lá a bhí géisi le Joseph is technical dream culture an bhela an seo. Yeah, chuní muid Spotify aige. Yeah, bhí mé géisi go Joseph, you know what they say. Sin an áráil bhí mé géisi leis an Tá cúpla bar eile ólainn, come on. Yeah. Ó bhara. I think about a CAD musical performance of Yogan in the Chancellor. Níor chán dunar bíomhain hana. No? Okay. Oh, absolutely. No. Cúpla lín eile le a hall. Come on, just in quick. Go Joseph, you know what they say. Hang on now Joseph, you'll make it someday. Shalala Joseph, you're doing fine. We read the book and you went I need queen them. Yeah, Into my. Shin freshen cut it I close my eyes. Drew back the curtain. Whoa. To see for certain. Whoa. What I thought I knew. And in the east. The dawn was breaking. Whoa. But the world was shaking. Whoa. Any dream will do. God. Yeah, beautiful, absolutely beautiful. Sorry, agus sin promo sugin den Eagrán Sorry, so the car James the text. Anyway, yeah. So we should be text all our Tinder. Yeah. Okay. Agus an sin vi cúpla caint gom leis an galíonn seo mar níor bheithna go méid James an am bhí tú gobar le agriocht éigen a bhína chur chlór ar an televís agus bhí an Virgin. Yeah, Virgin in the sea nachlum an seo. So yeah. So bhí caiin seo ag rálam bhí mis really fós an ollscoil bhí mis darbhlín ag an am marlas seo cé có fadas tá an scéil fós an ollscoil tá tú just but bhí mis darbhlín seo cé có fadas atá an scéil seo I dorá go an tá sí seonar bhí mis darbhlíon san ollscoil há mis be ceart go men sa carúbhlíon san ollscoil so yeah and yeah den ar bhú mé le sémas an só nachlum Cos a Keshram, well, Ahna got air blank. It's like, yeah, tall. You're like, I hardly know her. Blanker, I know her. Agus cur Seamus and son Aklam, the high corla. The high takes that if you're a coohie. Agus who be corla this? Agus they're checking that Jenna. Can sorry guy read that?
With my full single. So obviously, I mean, níon tú is den scale. Like, Get the fucking message, James. Oh my. well, an rud a bhí mis go ra is tá ro single inis cai se gohfuil se go bhfuir tú cóirle álc as an muse a bhí agad so bedger bara bedger ní ró a hood. Well, ní mis go rá seo. Beidir ná sage advice agad ó Barry a chuirbe. Tá mis go rá rud amháin. Ní rá bara seo rá go one-way traffic like one-way street na gaiileh a bhí inamsa an sa górá sin. Fuair me sé takes na bhí me sé háil freaking tíd eile arálam bhfuil me mó bhfuil me whatever. Bhí me háil a freaking Wales. As fuair se a bhútíáil in íor hisin as ní ró se albalta freigart. Yeah, agus Bhí me sé réití le plane ticket í anach. Bhí me réití na tuchtáile. Jenna am bara I'm leaving on a jet plane. No, I'll be back again. A chuir a gael is Laugh Tralee Marolas rinne James níor céine lumsa agus níor fuair sé freigras. So yeah, is féidirlinn sort íbhá Thomas sé déanamh drá íbhá áil dis inis ach tiltte go má a go bhchail. No mar go má éon chalína hámhain sin chalíní amháin? Fui láthir. Ní héile rán ar riil se rud a bhíile rih seo. Sin scéal Aberlin. agus sin é Dun céad phodchraoladh eile chuir le bigráis don céad agrán eile nuair dheomín amach ó bhfuil James éireach nó nachhfuil. Tá Barry I gcuid an outro na siúd It really fucking is, absolutely. No, sin é caiimiid actually though, because we're just after sharp our double father, but dús for caiimiid more please óhairt the Barry Ó Siochrú. Agus mór bhrón comá Mom, Dad a graharacha a Laugh Tralee anna bro. Éisteoirí not just German broner around na éisteoirí. Yeah. No, bhain siad saltas. Tá sé tiltte go mórcha gur mágad. As caiimiid buchas olbar gáil le Arsan Gael an seo gáiliú agus le Radio Rira as Emily Carroll a dagri at studio galanta seo doing ons go jiglinn chat le chéile agus tafad cearttíanús trauma chéine. Absolutely, I mean caiimiid bhé rás and beidir ní cho alta is it agus beidir I mean the more fáilte wrote Barry chartrás éanam. Yeah, but please be so Ag Bill na Galí agus picnic letrach agus cutting unreachtas. Unreachtas, yeah. The tree or the and never sober. Sin an ghfuil na míl tre scéalte le ag Never Barry. sober. I hardly know her. James a new victory lap. On that bombshell, murder shit. Oh no, níl tú cóisiáil an fearsin an chartan seo. Oh stop. Ní an chartan seo, ní an triplo delection. No, fuck him actually, sorry. Beit tú cur cealan is a Hugh. Agus sorry, punch us out lads Aaron Foster so yeah. Fuck him. Sheelum. Sheelum. Woo! I have a calling card now. Má gar Na Seansálaithe amsú the man hosted Hamich Na Seansálaithe Instagram, the Seansálaithe Twitter, agus the Seansálaithe YouTube fásta agus heagla eáil RJ ní gáanta. Ach ní hiig ón tagran seo mar níl fi seanna bí gentu. No, níl camera ógin. Leis an méid clór memory le seo dhéanú. Má gar Áine amsú the man hosted teisí mar anywhere Instagram, anywhere Twitter agus anywhere or TikTok. Mas the Gary James at Amsterdam and mine host. You know what? I'll throw in the CH that's an Amsterdam. Heglat Amsterdam or Flartuck. Yes. Or Instagram Flartuck or Twitter agus Flartuck. Because a seizure. Or TikTok. Mas the Gary Mahain Amsterdam man host. Them are Hugh Carr your Instagram, Hugh Carr here or Twitter. I was just cry Hugh Carr or TikTok. Agus mas the Gary Barry Amsterdam and the man hosted. Céin that's your favourite thing tú am siú. So há mar Instagram mar Barry Siochrú mar há mé I de Yadi Siochrú. So Barry Siochrú agus éon mean ho síalta le hom hias mar Barry Ó Siochrú SIOCHRU. Agus náid an German live Laugh Tralee fast. Oh yeah, no délíad live Laugh Tralee. Oh my gosh, an lánú díra hanis Barry. Agus náid an German Leo an alt Joe punk.ie drugs dancings and agus caiisiúil lehanach Instagram so gin beidir glach much picture the fleece atá Barry cumáid fi lethir. Done vagina, yeah, absolutely, yeah. Right, well sin é tu go máis I suppose tu go ar an tairnis Barry mé tú linn. Oh beg a Hugh.
Sin é an agan seo buna í solt as an Nollaig agus tuimiid sa blianúir. Slán agus banart. Slán!